Nibiagna tsara ny andra, dikan'izay nakasitray-Zagnahary ny fitsaboantsika kakazo amin'ny andrany any. Ka eto moa atsika jiaby zay naveto dia magnano fisaorana sahady ny tegnanay satria samby vognona aby atsika ty hita fa maromaro atsika naveto amin'ny favognosa anditsabo kakazo zay agnamariky ny fitiavatsika ny tandrazatsika araka ny lohateny eto amin'ny fitsaboana kakazo ty dia zay mamboly azo mamelon'aigna, zay mamboly azo mamelogna ny Madagasikara. Mazava loatra zay lohateny zay ka atsika naveto vognono hamelogno Madagasikara atsika io, indrindra hamelogno Nosbe ty atsika ho maitso ity Nosbe tsika ty fa engany kakazo atsabontsika ty mbo hitan'ny zanakatsika maromaro taogo zay nagnanaovantsika fitsaboana kakazo tsy endriky hitako loatra ry hoe kakazo navana tsaboanay nagnanaovanay ry boazoma zay ka hengany mba ho tavela izy ty dikan'izay raha tiako volagniny samy mamalavala izy ty atsika jiaby mba tsy ho faty ho any zay petraka marindriny ato zahagna izy io tsy mba haniny agn'omby ny tsy magnaja mba mizaha agn'omby nantsara mba tsy agn'omby to le raha tsabo ny vahoaka eto. Dikany mamboly magnatsato mapidika anaty lavaka zay ny atao hoe mamboly naveto atsika niany. Izy tia podiko fo matetiky izy koa tianao amokatra raha raiky tsy maintsy ampidirinao anaty lavaka zay marigny sa tsy marigny aza magnodigny koragna edy ke tsika io andeha agnatsatoko kakazo agnaty lavaka mba hamokatra fa zao lalànan'ny natiora ho za izy koa tia mokatra ny raha raiky atsatoko agnaty lavaka fa saingy zao lavaka natokagna ho azy no ampidiragna izy zay izy vao mamokatra ke efa misy lavaka agny nangadigny agnatsatoagna izy ke ampidira agnaty lavaka nagnanaovagna izy lavaka fa izy koa tsy zegny tsy mamokatra ke matoky tsika jiaby niantentsika agnatsatoka kakazo agnaty lavaka mamelon'aina zegny sady mamelogno Madagasikara no sady mamelogno Nosbe. Ambarana fomba ofisialy zany fa misokatra ty fambolekazo ty niany eto amin'ny préfecture Nosbe. Niany zany tsika teto Nosbe nanokatsy tamin'ny fomba ofisialy ny tao fambolekazo 2022-2023. Misy 10,000 fotry zany ny zanakazo nivolentsika teto zay ahitantsika bontaka, akasia, alimisety ary 50 malady. Velaran-tany 4 hectares zany no voavoly tsika teto niany. Izay nahitantsika ireo entité maro isan-karazany miary ny farimbony na nanatanteraky izay fambolekazo zay. Mikasiky le fikodragodran'ireo zanakazo ireo efa maro zany niezaky nataonay eto amin'ny cantonnement mikasiky fanaraha-maso reny hazo voavolitsika. Ka eto zany zahay misy koa zany ireo CLB na ny vondron'olo fotony ireo zany miara-miasa aminay koa manara-maso reny zanakazo natsabotsika. Karaha misy zany manimba reny zanakazo reny dia vonona zany zahay amin'izay fiaraha-miasa entre ny CLB sy ny cantonnement zany mandray andraiky tandrifina aminay amin'izay zavatra zay. Ny pépinière mahampy misy ny grain de vie roa dia misy société privée roa koa manana pépinière dia afaka akatsika zanakazo izay maimaim-poana zany no fakatsika zanakazo amin'ireny site pépinière reny. Ny tany moa dia azotsika angatahana tany amboletsika hazo ireny CLB na ary amin'ny cantonnement dia afaka manorantsika hoe eto ny toerana azo anaovana fambolekazo. Tsisy procédure zany fa mampilaza mialoha fotsiny zany amin'ny cantonnement mba ahafahanay mamoaka le technicienne afaka miankadre atsika amin'izay fambolekazo io.
tamin'ny 1947 nisy tidy nataondreo bazary io nizaha azy io mba nahita tamin'izay fotoagna agny amin'ny 67 metre ny alalignany rano tao. Fa izy tamin'ny zay fa andro tatrako ary za koa niaraka tamindreo tamin'ny 2017 nandeha tao 49,5 alalignany farihy Amparibe. Dikan'izay zay fa nisy elagnelagna be matoky za fa virgule nany mety fa tsy ao donc tsy ao fa 49 fo donc tavela. Ny antony misy karazany. Voalohany aloha fahasimban'ny tontolo iaina. Maro zay ny fanapatapahagna azo tsy andrariny amindreo farihy reo. Resisiny farihy reo, kivetiny farihy reo angalan'olo raha maro karazany. Misy sasany mamboly. Izao fa mahay miroso koa hagnano tanàna ny sasany.